Ja malo javim nekog kratkog, nakon stvar dugog vremena ćemo kratkog. Evo ko što vidite, znači radi. Neće biti dug, logič, bit će kratak. Znači, Bože sačuvaj. Evo vidite iza. Znači stojimo. Dobro, ne vidi se. Gore na nebu na zemlji. Eto, ovo je mali, kratki logič. Malo se ne udari. Ne znam koliko možete vidjeti. Znači ispod panel, stojimo po panelima, hodamo i tako to. Montiramo cijeli. Znači da Bog sačuva i zakloni, ali eto. Evo vidite dole, znači sam malo s prednjom kamerom. Znači gdje hodamo, šta radimo, zašto vidite. Evo, aparati, te zajebancije, postavljaju se cijevi, znači to se vari odmah. Znam što nam je sad sjelca pregorila, tako da će mora se sagijeti da bi prošao ispod. A? Da, mogu da je.